Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, fil-programm tal-lum ħansemmalkom xi siltiet sbieħ mis-serata tal-għana li organizzajna fl-imkien mad-Dipartiment tal-Kultura fit-8 ta' Awwissu tal-1998, sentejn ilu. Din il-lejla tal-għana nistgħu ngħidu li kienet waħda mill-ikbar attivitajiet li rnexxew. L-ewwel konna għamilna l-ewwel serata tagħna wara l-festival tagħna l-ewwel wieħed għamilniha fil-Barakka ta' fuq, kien Ġunju niftakar, u kienet irnexxiet imma din iktar. U irnexxiet fis-sens li n-nies urewna li ta' bilħaq l-għana għadu biċċa minnhom u jridu wkoll jikomplu jisimgħuh. Però jiena minn dejjem ninsisti mal-għannejja tagħna u d-daqqa li hemm bżonn ikunu kreattivi. U din sewwa sew li kellha fija din is-serata. Mhux se nsemmaħilkom kollha, l ħaġa ġa smajna xi ħaġa fi programm mill-antiki. Imma illum ħan nisimgħu l-ewwel siltiet. Isimgħu daqsxejn waħda nibdew mill-ewwel biż-żewġ għannejja melliħin u li dawn jagħmlu unur sewwa lill-melliħ stess. Ħanaraw ġej. Issa ħanniġu mill-ewwel l-għana Spiritu Pront u li sa jkollna mill-ewwel għax din il-lejli tal-melliħin qabel kollox sa jkollna l-Viktor Griman melliħi u l-Gejtu Sultana. Nistedidhom jitilgħu ħdejna ħalli jibdew. Kolħat żguri kun ferħan il-lejla aħna ġejna nannu ġewwa dan il-ġnien tal-qiegħed. Min qalbi li iktar tikber din l-odjenza. Jien ukoll bħalek nixtieqa li jkollna aktar nies, imma aħna nannu sewwa għax fil-kelma insommu lix. Mannej bħalek ir-risposta nismaħħa ġejjan in-nies qegħdin jiżdiedu kollha għannejja. Joħroġ sod, in-nies dejjem qed
għaj. L-annejja kollinti semmejtom minn sejtilna l-budaj. Kelmat isalana il-budajjena u korrajtu imma l-lejla mux almana. Il-puntawnek jena ntijulek għax veru ma jahrab li xejn. Imma la jena vera rajtu sibtu li sejjer jannitnej. Għax wċek mandek mislijan jista jiġi għawnek janni Viktor dan xortan għalija. Jiġi dan jarani kull fejn jena skur imur. Meta nara ħiferfer is-sigarru ngħid dan ser janni żgur. Lejlek fit folitek Frans kien it-trennijak Issa qed nistenna jiena li jiġi jissapportjak. Għaxin kelmu jiena rrid x'in nispiċċan issa tara kif jifnina dan biċċabċik. ġbidna aħna l-attenzjoni li l-Fransejjer itkellmu għandek bżonn inċi lezzjoni naf li Frans lilek jgħalmek u tajjeb intħriġ tal-lana nisperaw li plana tana namlu lil dawn in-nies ferħana. U l-istedina nirringrazzja lil George Kirkhope il-ħbiberija ta'
bejnietna. Jena och Frans går satt ensam, säger Renéfo halmen och tejen battara och det tåler program. Għatu prosit iż-żewġ għannejja melliħin, pero żgur li Viktor mhux se jmur fejn il-Budaj għax il-Budaj se jiġi hawn. Jiġifieri issa nistieden il-Franz Baldacchino l-Budaj u li ħajanni ma' Karmru Bonnici il-Baħri ħajannu bin-nofs Anja. Nistedinhom jiġu hawn. U nirringrazzjakom. Id-daqqaqa ħajkunu Roni Kalleja tal-Mosta u sħabu. Salvutanti u Indri Xerri. Salvu jidulu Kanadis u Indri wkoll il-Kanadis. Intuhom ċabċipa ħalli neftħulu mill-ewwel. Bin-nofsanja Franz. ما اهداش ياو ده بلا سيف كان هي يا مشي شكرا يا فرانس مش بالبروك ثانيه كيف تريد هي انا كيف احنا سلسلكم كمان نحن سور كركوب ien propria ma conch mestiden din tal-lejla ta' blaħsib u Franza xej ma jimporta konfidenti u nftaħtu l-bib il-bib jena kar miftaħtu lek u ruħi sew miak inġib Wallura komplej kellim li u wastaklu meja il-lassib jena wenti ħbib antiki bejnietna m'hemmx differenzi u jena bħalek et naħseb u immexxu skont il-kuxjenzi ġejna hawnhekk f'dan il-ġinien sbejjaħ biex blana nagħtu gost lin-nies jien qed nippretendi minnek illi jentannej blaqjes inti li tafni sewwa kemm blana noqgħod attent وانت ليلي تافني طيب الله انا كم ينا الفنت انت يلفنت حلا سفر وخفيف خافنا بلانان والليلة بياجرنا طوال الناس اللي تسمعنا دون الناس اللي يسمعوا بين نصر ياخدوا قصقور
ليلى يا تعال قلبي وزياد الدار سير مور خارس ليندك المستشي كان أديخو بياتشر بينا يا بكم ينا وكم انتي يا بلو ليلهم ياتينا ورالي يدي دلانا شابشي باسكور لي ياتونا انكلك ما يعملوش بخالك بالقدم سايرين خلونا بالقدم ممساي مرو الداري مرة كنتنتي كم يناقوانك انتي بينا مصاي كلهم ادمنتي وفرانس كملنا ما نلتقوا ونانو هربان يتفلمكين أشسان اتنش يجملو يد يعمل بيا زين وزمن بيك ايات يعمل خارس ليان سرتاي بخالك والله خارس كنت فتيت تسار عش بلانا كم كنت نعلالك بتذكر زيد اطلب راو انت ياك ايا بسكم زاو ينا نافلنت حبيبتي يا يمياك من ايسار نبوزان انت فرانس كرتاف يجري لك يكتب بوزان يا بلانا اما من ايسار نبوزان افلين تراجل من تانا انت تافلي خاففتياك ايات انك زكفتي السكر ما ملي يعجبك وبلانا عمل تريد انت تافلي انك شايتاو من دا كله ما نفسر شين ليل من تسر توجعني عاش قلبنا لستاس التنين وايد لك افتريت اللي وجهك انت بندم مبارك الله تافل البوداي في العنان في اللوجيخ يناعت ما فالله اسمع مني حبيبتي ابقى سير كيف نسير وياك انت صرت وجاني ما لا يرني بعدك تشير ويلا كل يوم نشير اشف السكرة استديت اما ياك تشرب الزيت تفتح من فوق البيت وضلك كنت اتجو قلبي اشك سيجري للوم وعلك اتنراك تتحسب
تقدر نقرب بالقدوم. اسمع مني حبيبتي عي لا داني طلع لي كله معلش لساني يا خلي قولي لو ما نستوجنا وكل سيرك يا خلك مفسود كركوب اجيب لك رب. اما جينا ما تانش نشرب متى نشرب نعبات نهار تشرب طعبات خكت لهم اي لهم ما تريج تنفق فلوس. اما ياك ين فلوس اللي عندي ولا نشرب لا نقاسم بوس. أطلق لين حبيبتيك كلك زون أيام تكين ين نافلي انت اعطيني انت حبيبتي يا كل مكين. بكنا وخبيب صالب أو لنا ما يفرقنا خد. متى نلتقى وين وكرمنو يا طول الكل خاط. كم يناو فرانس بالدكيلو نسبرتا ينكم بياجيل. وإسا كومبلو في خفتان تان التالنت لي عنا قدير. Proset, sew Franz u sew Karnu u nittamaw li nisimawhom m'għandhomux ukoll. U nistieden nerġa' minn ġdid li żewġ tfal Jean-Vic Kotajjar u Giulia Grima biex jerġgħu jannulna id-duett tagħhom billi fl-kwarti minnu ma nstemax. Nistieden ukoll lil Nino Kawki, lil Joe De Bono u lil seħibhom ħalli idoqqu fuq il-kitarra. Saturday
proset il-dawżex titfall, u għodu hawnhekk tinżlux, għax issa san komplu blana ta' tfal u nistieden hawnhekk iż-żewġ titfall l-oħra, il-Melissa Karwana u lil Sean Vella li flimkien se għannu ġraja sabiħa ħafna ta' waħda mill-kittieba li għandkom hawn il-melliħa. Tafu ma tafux biha hija Marija Grima li jiena tant ħadd gost ħafna inkellima qawwila l-qalb u ħajjarta wkoll tikteb bil-poeżija għat-tfal tagħkom stess. Semmieta il-ħolma tas-santwarju. Ngħid ukoll il-kitarristi li jistgħu jibdew. Nistieden żewġ titfal l-oħra jitilgħu magħna. U tuhom ta' xpipa. ġmil tas-sew sabiħa fuq il-kwadru tal-Madonna tas-santwarju tal-Melliħa mela darba jinħlom tolma li min maħi ma tfurqat tant ħassejtni wisperħana rakkontajta lil kulħadd. Fanam fittex għajdilna għax l-istejjer il-ħobbuhom meta jkunu sbieħ minn għandek moħna tajt kemm inżommuhom meta l-kolla li matana sorja ħelwa id-dejlina pjaċir bija aħna nihdew għax tal-ilma id-ġibina mela l-veru sbejħa kienet biex til-ħolma ma nsejtin insanan nibda ħejtilna kursi tar jitħalli biex. Fuq is-siġġu bil-qeda fuq dimmet għaddina rex lejn il-kwadru hemm dak kbira
بيهديك عزيزة بنتي هيك يجي جيسو فهمي لو كل اليوم لستي اللي كلهم لبسة فيه حبته كبيرة دايم يرفع هذا وكل عليهم ويسمعوا الكلمة ديو وبالمحبة يرتبوا هيا ويسا هيا واندي بالفرحو إني كنتاكم عش من جوا دا سانتواريو يناني عدي معكم الهول ما يكسبها تاتينا إلتو أنت يسوع أنت ماريا نرجو سيو بالديفوزيوني احنا أطفال دار السانتواريو لن نصير دايم دوري سابس نبقى ونوتس إدنا l'ambientano الملهين Proset, tabxifa kbira, il-dawla bħal-tfal, proset ħafna, u jalla il-melliħin jieħdu l-eżempju minn għandhom u jibdew jagħtu każ bis-serjetà ta' dan l-għana tagħna. Proset, proset u proset. Nistieden issa mill-ġdid lil Viktor Grimal Melliħi u lil Karmlu Bonniċ il-Baħri biex jannu flimkien. Naturalment se jerġgħu idoqqu hawnhekk magħna Nino u sħabu.
من ما تخش بندج ينجي من جوبا يزمن ساتلفنا من كرج صجت نعبدو وسوا نبدا جينا نعني من قلبي جينا نسلم لتسيتي الاسترالياني ما بصرت من دعسك ملار كيكو كل خطاي تسلي ما نحسب لك لكم خيار من قلبي الريت نسلم للكم الكل الكل خطية تسلم ما جبت لك لاتنسيوني صبش بيتنا ينهنا نانو يريد كلك محط فاست بلد دعلان البروبلمي شورتان سيبلك ينطاز البروبلمي علي زايد لي يدوبيك كلم لي يا تايملي إيسك وهد من لابرندستي برسونيا نماس اللي جالي يوم وداونو مانغل كيتارستي جيت من جوبا يزو الاخواتي يا شي مالي تالكريس تترد خلي يوم ابو عليك شديد Mela, emmek ikonna nalqu dan il-program kif tilkom din hija silta interessanti ħafna mis-serata tal-għanna konna organizzajna fit-8 ta' Awwissu tal-1998. Nirringrazzja l-Konsill Lokali tal-Mellieħa, speċjalment il-Marija Stellini, l-Sindku ta' Tarizmin, Semivella u fuq kollox id-Direttur tal-Kultura is-Sur Ġo Mifsud. Lilkom semmija nistudinkom għal-programm tal-ġimgħa d-dieħla.
Smajtu Tisqifa għall-Lana tagħna, intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.